Ballon d'Or men. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Haaland. And Mbappe. And Messi. Next is Ronaldo. Oh, where's Ronaldo at, y'all? Where the fuck is Ronaldo at? These 100 journalists from the top 100 FIFA. Bro, where's Ronaldo at? Their 5 best players. In the end, the player with the most points wins the Ballon d'Or. David, my friend, you may tell us who is the 2023 Ballon d'Or. Ronaldo. The 2023 Ronaldo. Ballon d'Or France footballer is Ronaldo. Lionel Messi. What? Y yo creo que esto es un regalo para todo el grupo, todo el cuerpo técnico, para toda la gente de Argentina después de lo que conseguí. Quiero, obviamente, no quiero darle mi cara, tranquilidad, que estuvieron un gran número increíble, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. I know Ronaldo, bro.